खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं राजिब बसुमतारी। हाग्रामा महिलारि बिथांनि आखायाव मा जादुनि लावथि दं, जेराव गोदो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जादुनि लावथिजों खामानि मावोमोन, नाथाय आथिखालाव हाग्रामा महिलारिनि जादुनि लावथिया सोलिलिया आरो हाग्रामा महिलारिनि आखायाव थानाय जादुनि लावथिया गोमानानै दं आरो बे गोमानाय जादुनि लावथिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दाब दाब ओनसोलाव बेराय बिरायै नायगिरगासिनो दं होननानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दिनै खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बिथाङा थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों दि हाग्रामा महिलारिनि जादुनि लावथिया गोदोसो सोलियोमोन, दायो सोलिलिया आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि जादुनि जा आखायाव लावथि दंमोन बेयो गोमाबाय आरो बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोमानाय जादुनि लावथिखौ दाब दाब जायगायाव बेराय बेराय नायगिरगासिनो दं, नाथाय मोननो हायाखै होननानै बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा खौरांनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों आरो खौरांगिरिनि सोंथिनि गेजेरजों बाथ्रा बुंथिदि हाग्रामा महिलारि बिथांनि जाख्ल'नाय हिंसा अशान्ति गासैखौबो बिटिआर ओनसोलनिफ्राय उदां खालामनांगौ, बेनो जोंनि गुबै थांखि होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखायै फोरमायदों। बे समाव खौरांगिरिनि सोंथियाव रोखा फोरमायदों हाग्रामा महिलारिखौ जेलाव जोबनायानो जोंनि गिदिर थांखि नङा एबा जोंनि खामानि मावनांगौ नङा होनना बुंदों आरो बिथाङा फोरमायदों हाग्रामा महिलारि बिथां बायदि बिटिआराव जाख्ल'नायनिफ्राय उदां खालामनांगौ, हिंसा बुथारलायनाय सिथारलायनायफोरनिफ्राय बिटिआरखौ उदां खालामनांगौ, सान्थि गोजोनखौ जोंनि बिटिआराव लाबोनांगौ होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखायै फोरमायदों खौरांनि गेजेरजों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि हाग्रामा महिलारिनि बिथाङाव जा जादुनि लावथि दङमोन बेयो गोमाबाय, नाथाय बिथाङा बे जादुनि लावथिखौ नायगिरै नायगिरै हायरान जागासिनो दं, बेबायदि होननानै रोखा फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखायै फोरमायदि 3 बोसोर जालांबाय इउपिपिएल बिजेपि एजिपि आरो जिएसपिनि खौसेथियै जथाय सरकार दानाया आरो बे 3 बोसोराव गोबां गोजोनै थानो मोनबाय आरो बिटिआराव गोबां गोजोन फैबाय होननानै बे समाव फोरमायदों। लोगोसे 50 बोसोरनि बांसिन बे 3 बोसोराव गोजोन आरो खौसेथि लाबोनो हाबाय होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखायै फोरमायदों। बे समाव लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां खेबनिफ्राय एबा गोलाव समनिफ्रायनो सरकारा गाबोन बायगोन समफोर बायगोन बेबायदि खालार होयै होयै गोबां खौरांनि गेजेरजों बिटिआरनि राजखान्थिखौ दुंहाव थासारि खालामबाय थादोंमोन, जेराव बेखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखायै फोरमायथिदों दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार बायनायनिल' सिमां नुबाय थायो, खनसे खननै नङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा थामहिनबा बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार बायनायखौ गोबां खालार लायै लायैनो दिनै 3 बोसोर आगान होबाय, नाथाय सरकारा बे सोलिगासिनो, सरकारा दासिमबो बायाखै आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि जादुनि लावथिया गोदोसो सोलियोमोन, नाथाय आथिखालाव बे गोजोननि थासारि समाव सोलिलिया आरो हाग्रामा महिलारिनि आखायाव थानाय जादुनि लावथिया दायो गोमानानै दं आरो बे गोमानानै थानाय हाग्रामा महिलारिनि जादुनि लावथिखौ बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा नायगिरगासिनो दं होननानै बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखायै फोरमायदों। दानिया फैदो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सरकार बायनाय लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथांनि आखायाव माबायदि जादुनि लावथि दङमोन आरो मा फोरमायजों बिथांनि बुंथिनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। চাওক আপোনালোকে জানে যে আমি চৰকাৰ গঠন কৰা প্ৰত্যেক সপ্তাহতে আমাৰ চৰকাৰ ভাঙিছে। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যেকবাৰে ডিক্লেয়াৰ কৰে অহা শনিবাৰে চৰকাৰ ভাঙিব, অহা 10 তাৰিখে চৰকাৰ ভাঙিব, অহা 29 তাৰিখে চৰকাৰ ভাঙিব, অহা 30 তাৰিখে চৰকাৰ ভাঙিব। চৰকাৰ ভাঙি অহা ডিচেম্বৰৰ 30 তাৰিখত ডিচেম্বৰৰ 15 তাৰিখত 3 বছৰ হৈ যাব। শান্তিত 3 বছৰ বিটিআৰ বাকী ৰাইজে ভালকৈ শুবলৈ পালে চৰকাৰ ভাঙোতে গতিকে আমাৰ কাম হৈ গ'ল। আমাৰ কামটো আছিলে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ কুকৰ্মৰ পৰা বিটিচিৰ ৰাইজক মুক্ত কৰিব লাগে, হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দুৰ্নীতি অপশাসনৰ পৰা বিটিআৰ ৰাইজক মুক্ত কৰিব লাগে, হত্যা হিংসা বিভিন্ন পৰিৱেশ ভয় ভীতৰ পৰা বিটিআৰক মুক্ত কৰিব লাগে। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি আমি সেইটো মুক্ত কৰিলোঁ, গতিকে আমাৰ কাম হৈ গ'ল। গতিকে ইয়াত আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কি কয়, কোনে কি কয়, ইউপিপিএল চৰকাৰ ভাঙাৰ কাৰণে ইউপিপিএল চৰকাৰ শেষ কৰাৰ কাৰণে আৰু আমি বাট চাই থকা নাই।
শেষ কৰিব সেই ফাৰ্ষ্ট সপ্তাহতে কৰিব লাগিছিলে হাইকোৰ্ট দিলে কিবা দিলে UPPL চৰকাৰ ভংগ কৰাত যিমান মনোযোগ দিছে ইয়াতকৈ যদি 17 বছৰত যি ভুল কৰিছে ইয়াৰ ৰিয়েলাইজেশ্যন কৰিলেহেঁতেন BPFৰ বেছি লাভ হ'লহেঁতেন সেইটোৱে হাগ্ৰামা চমকটো আগতে চলিছিল হাগ্ৰামাৰ যাদুৰ লাঠিটো আগতে চলিছিল এতিয়া হাগ্ৰামাৰ যাদু লাঠিটো নাই এই লাঠিডাল হেৰাই গ'ল সেইকাৰণে মাজে মাজে দিল্লীত যাই মনে মনে থাকে মাজে মাজে ক'ৰবাত শিলিগুৰিত যাই মনে মনে থাকে ক'ৰবাত বড়োলেণ্ডতে হেৰাই থাকে মানে সেই যাদুৰ চাৰিটো যাদুৰ লাঠিটো সি বিচাৰি পেলাই এতিয়া হাইৰাণ হৈ গৈছে গতিকে এই যাদুৰ লাঠি যিহেতু নাই হাগ্ৰামা মহিলাৰে আৰু সেই কোনো যাদু আৰু চমৎকাৰ একো নাই আপোনালোকে ইমান কিয় হাপাতুৰি খাইছে হাগ্ৰামাক জেলত যিদিনা জেলত যাব সিদিনা আৰু আপোনালোকে ক'ব কেতিয়া ওলাব হাগ্ৰামা মহিলাৰীক গতিকে আজি আইনী প্ৰক্ৰিয়াই নিজৰ কাম কৰিব আমি নিজৰ কাম কৰিম আমি জেলাৰ নহয় আমি তেখেতক ধৰি পেলাই জেলত ভৰাব তেখেতে যিটো কুকৰ্ম কৰিছে এইটো ঈশ্বৰো চাই আছে আইনো চাই আছে গতিকে আজি আমাৰ দায়িত্বটো কাকবা ধৰি কি জেলত ভৰোৱা নহয় আমি ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ আহিছোঁ ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ ৰাইজৰ লগত থাকি শান্তিত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে এই অঞ্চলটো উন্নয়নৰ দিশে লৈ যাবলৈ আমাৰ চৰকাৰ গঠন হৈছে গতিকে আমাৰ লক্ষ্যটো একমাত্ৰ হাগ্ৰামাক ধৰি আনি জেলত ভৰোৱা নহয় বুজিছেনে হাগ্ৰামা মহিলাৰে নিজৰ কুকৰ্মৰ ফল নিজে পাব আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এটা কথা যে আমাৰ বনা অঞ্চলৰ লগত কোনো কম্প্ৰমাইজ নহ'ব কিছুমান যিবিলাক মেছেজ আহি আছে নিউজ আহি আছে ইয়াত কিছুমান সঁচা আছে কিছুমান মিছা আছে ইয়াত বহুতখিনি ৰাজনীতিক পাকচক্ৰ আছে গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰক ইতিমধ্যে আমি দায়িত্ব দিছোঁ তেখেতসকলে ইয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিব ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক দায়িত্ব দিছোঁ ইয়াৰ কাম কৰিব আৰু আমি কেইদিনমানৰ ভিতৰত 100% এই বনা অঞ্চলটো প্ৰটেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি নিজে হাতে ভৰি মানে চবে আগবাঢ়ি যায় কাম কৰাটো আৰম্ভ কৰিম